Allin punchay hermano hermana, kunandia devoción matutinapi tinkunakunchik chayrayku niwanchik kay hinata. Ama makisnikichikta maylakuychikchu ni hayk'aq nispa. Imatani itamunawanchik o yuyarichiway munanchik apóstol Pablo chayta yachanapaq kunandia mask'ana tiyan maychus kasan kay carta Timoteopi kinsayuq chikllashqan nina hinata. Kay nisqaqa chayqanpuni iglesiapi kuraq qhawaq kayta munayqa allin runatapuni ruwayta munan nispa. Pichus kuraq creekuy munan o kayta munan iglesia ukhupiqa payqa ruwanan tiyan allinta nispa. Apóstol Pablo rikuchiy munarqa imaynataqa chay tiempopi ancianusta obispusta chikllaq karqanku. Kunan tiempopi pikunaskankuman chay obispos ancianos iglesiamanta ichari pikunachus allin runas sumaqta llank'arispa kasanku ñawpaqman apaspa Diospaq evangeliuta. Chayrayku pay yuyarichisarqa nispa siqan kuraq kay munayki Diospaq wasin ukhupi chayqa yachanayki tiyan imaynataqa qankunaqa mañakunaykichik creenaykichik tiyan Diosninchik tatapi. Chantapis nillawanchiktaq qankunaqa qaris warmis warmiyuq qusayuq kanaykichik tiyan chaypaq Diosninchik bendeciwanchik matrimoniowan ichari mana chayllachu allin testimonioyuq. Pichus kuraq kayta munaykichik watukunaykichik tiyan runa masiykichikta maypi kasan imarayku mana hamun Diospaq wasinman chayta qankunaqa waqllarispa reparanaykichik tiyan. Chantapis nillantaq paykunaqa kananku tiyan ama qolqeta munasqa nispa. Wakinkunaqa qolqellata munanku pero pichus kuraq kay munaqqa qolqetaqa ama mask'ananchu tiyan nispa nitaq munakunanchu tiyan qorita hina. Kay yachaykunasta apamuwanchik k'amikuspa sapawninchikpaq Diosninchik tata apóstol Pablo simimanta yuyarichiwanchik. Pichus kuraq kayta munan Diospaq wasin ukhupi kay allin runas llank'ariq kanachik tiyan. Animata ruway munayki munasqa kuyamasi. Allin kaytachu qampis kay munayki kuraq líder iglesia ukhupichu entonces qayarina kunandia mañarikuspa Diosninchik tataman. Chayman hinaqa noqanchik yachachispa kasun evangeliuta predikaspa. Kay yachaywan ayamincha noqanchik utejmanta tinkunakuspa kasun.